kalinya, Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Shekarchi. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel, terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Motorful Magic Seas. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorful Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorful Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately to check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic says this vessel is engaged in lawful passage and requests you do not impede my safe passage. Over. Motor vessel Magic Seas. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over.
vessel needs immediately assistance. Mayday, mayday, mayday. What type of assistance you need? Rescue, rescue. The vessel will be abandoned. I need rescue for my crew. The vessel was hit by Houthis and will be sunk. Untuk pertama kalinya, Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Sekarci. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel.
terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Motorvessel Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorvessel Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorvessel Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately to check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic Seas, this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over. Motorvessel Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time, Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over. What type of assistance you need?
Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Shekarchi. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel, terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Morbisol Magic Seeds. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Morbisol Magic Seeds with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Morbisol Magic Seeds with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately. To check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic 6, this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over. Morbisol Magic Seas. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately. To check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over.
Untuk pertama kalinya, Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Shekarchi. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel, terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Motorvessel Magic Seas, this says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorvessel Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorvessel Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately to check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic says this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over. Motorvessel Magic Seas, this says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time, Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over.
need rescue for my crew. The vessel was hit by Houthis and will be sunk. Untuk pertama kalinya, Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Shekarchi. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel.
terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Morbisol Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Morbisol Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Morbisol Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately to check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic Seas, this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over. Morbisol Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time, Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over. What type of assistance you need? Rescue! The vessel will be abandoned. I need rescue for my crew. The vessel was hit by Houthis and will be sunk.
pertama kalinya, Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Shekarchi. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel, terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Motorful Magic Seeds. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorful Magic Seeds with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorful Magic Seeds with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This says Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately to check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic 6, this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over. Motor vessel Magic Seas. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and the ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over. Thank you.
Rescue. The vessel will be abandoned. I need rescue for my crew. The vessel was hit by Houthis and will be sunk. Untuk pertama kalinya, Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Sekarci. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel.
terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Universal Magic Seeds, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Universal Magic Seeds with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Universal Magic Seeds with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately to check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic says this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over. Universal Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time, Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over. What type of assistance you need? Rescue! The vessel will be abandoned. I need rescue for my crew. The vessel was hit by Houthis and will be sunk.
Untuk pertama kalinya, Israel ini mengakui bahwa serangan Iran menghantam situs militer IDF. Kondisi ini terjadi saat militer Tehran terus-menerus meluncurkan serangan selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Kabar ini diungkapkan seorang pejabat militer Israel pada Selasa 8 Juli 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama atas serangan yang diluncurkan oleh Iran. Meski demikian, pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk yaitu mengidentifikasi lokasi militer yang terkena dampak atau tingkat kerusakan infrastruktur militer. Sebelumnya ini media Israel juga melaporkan bahwa kilang Bazan di Haifa juga mengalami kerusakan signifikan akibat serangan dari Iran. Pemerintah setempat lantas menyetujui perintah darurat untuk segera merehabilitasinya tanpa memerlukan izin mendirikan bangunan. Tak hanya kilang minyak, pembangkit listrik Israel juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabar kerusakan tersebut seolah membenarkan klaim juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran, yaitu Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Shekarchi. Al-Fadil sebelumnya menyebut jika sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di entitas pendudukan hancur total. Namun, Israel disebut enggan mempublikasikan kerusakan-kerusakan tersebut. Rudal buatan dalam negeri Iran diklaim efektif menyerang target Israel. Tak hanya itu, operasi balasan Iran selama 12 hari dinilai menciptakan kejutan di kalangan pengamat politik, kemudian militer dan keamanan Israel. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis, Reza Sador Al-Husaini. Ia menyebut pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran berhasil menciptakan kejutan terhadap Zionis. Keberhasilan operasi ini secara meyakinkan membatalkan propaganda lama dari media Israel dan Barat, membuktikan bahwa program rudal Iran merupakan pilar penting dari strategi pertahanannya. Sador lantas mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat dan Israel yang mencemooh sistem rudal Iran. Media Israel maupun Amerika Serikat menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Akan tetapi perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu seolah membungkam cemoohan tersebut. Pasalnya, serangan yang militer Iran luncurkan menimbulkan kerusakan serius terhadap target-target Israel, terutama terhadap infrastruktur militer Israel. Terlebih di detik-detik terakhir disepakatinya gencatan senjata, Tehran meluncurkan serangan lagi. Motorvessel Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorvessel Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read me? Over. Motorvessel Magic Seas with call sign Delta 5 Golf Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to checking the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately. To check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over. Magic 6, this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over. Motorvessel Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time, Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action. For your ship safety and your crew safety, stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately. For your safety and your crew safety and ship safety, you have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear other responsibility. Over.
passengers